Korang tahu tak, time puasa tu asid dalam badan kita tetap dihasilkan tau, walaupun kita tak makan apa-apa. Itu sebab tak ada makanan yang dihasilkan dan dihadamkan dalam perut kita. Maksudnya asid ini terkumpul dan ia merengsa di lapisan perut. Sebab itulah time puasa kita sakit perut. So, kalau korang nak puasa korang lebih selesa, korang kena amalkan Flash Uniwave Air Beralkalini. Sebab apa? Sebab dia akan menetralkan asid dalam badan korang time korang puasa tu. Korang kena minum time waktu sahur ya. Jadi korang akan kurang rasa pedih lah dekat perut waktu korang puasa tu. Ia juga bantu untuk kekalkan hidrasi dengan lebih lama. Jadi badan korang takkan cepat letih time korang puasa. So kalau korang yang jenis sakit perut dan letih sepanjang hari time puasa, korang kena cuba dan rasa dulu Flash Uniwave Air Beralkalini. Sebab dia akan bantu badan korang time korang puasa. Ia juga bantu korang untuk kekal bertenaga sepanjang hari. So, klik link di bio untuk order sekarang.